Gumatang kayo ni Tilakok anatang. Presyo agawid kakabsat. Umay kayon. Gumatang man itilakok makarabasa kumare. Nakintal mo't lang dayta. Ay wun amare. Nakintal dagito'y lakok akarabasa. Awan tilakok anagares. Pilyaman nga rojay kadakilan tayo sa tigatanga. Ay wun mare. Aha. Daytoy di kadakkelan ken kakilnetan. Ala, ikilimon ang arod. Wen mare. Aha. Apay nila kay mo ngay? Saan na ka natultulungan na aglaklako dito palengke? Ay na, agsakit mare. Aya, anya nga di sakit na. Adda sakit na iti bato. Ay, mahilig siguro itinapgad. Ay, daytoy di gatgatangam akarabasa mare. Presyo agawid. Bayadam latan iti 30 dayto. Agawid ako maagam nakita ka awam mo ti mangyawid kin kay di balayaw. Awan angkel, awan meten ti maparak apagluganak tani rumabiin. Sapay nagado da kita iyawid mo. Dagiti jak na lako anateng angkel. Ni ngay lakay mo nga may mangsukon kin ka. Agsakit nga rod. Agsakay. Kat no nakita lang iti kalman, amayat ti panagpayubyub na iti sigarilyo di karubay o kantina. Ita, agsakitan. Nakadanon tan diti balayaw. Wen angkel, ibagkat kon nga iyo nagdagito'y kargak. Nadagsin ano si kati mangibagkat. Kidnay, karkarabasa kas kada sayuti dagito'y di mo nalakaw. Sa akong ti mangibagkat. Ay, agyaman nak angkel. Nagdagsin ti karabasa na yan. Ano nga mingkay? Mabit lang angkel, inak ilukat tiri daw. Ay. Pag-iniswak na dito ikagudwa sa ako akarabasa. Dito'y latan angkel. Nay, may mailakay mo tinakadi 4 dita. Nay, adda ka matangay. Silsilpon may. Kasta na angkel. Agin inanaak, angkel. Agin inanaka, saan niya si kinuwam? Ay ka. Kung nadibake mo nga, agsakit ka. Wen angkel, agsakit iti bato nila kay ko. Ay, Batugan. Ang kapag kasan na kita na tumakarga ni bakat mo, i-tricycle ka. Agin sasakit ka mo, gayam. Ay na, nagdagsan da ito isang sako asayote. Di mo iguyod day talakok asayuti atanay. Magasgas di sa ako na. Nadagsan nga raw. Awitam nga min Oh, awitan, nagdagsan. Ay sus, magasgasan ato'y abagak. Nagsadot ka talaga. Awan lang aruden kinkinwam dito'y balay nagmalmalam. Anya nga awan na sasawang mo dita. Nagbantayak dito'y balay, tapno amom. Tanya ko matibantayam. Kada ito'y balay Nungay adda umay agtakaw. Anya ko mga iti umay datakawin dito'y balay. Dayta agrararek at transistor aradyom nagalutan pa'y itinangisit alastikaw. Kunak ngamin kan ka agumatang ka iti TV. Tapno adda pagbuyaan tayo dito'y balay. Pangala ako mga iti gatang ko. Umanay laang mat nga igatang ko iti kanan tayo ti mabirbiro kak nga glakla ko iti palengke. Mala. Ibagkat mo man laangan dito sa nga sako asayote. Nagdagsag. Talaga nagsadot ka. Nakituloy tag cellphone. Ay, talaga nagkaro ti sakit na abatugan dito at tao. Anya lakit din aklase ti asawa. Ay, unay kat alawlawan kun anak ti asawa kan kuana.
ni Dominga bakay. Tapay day ta anak. Isu na laang matagmay sa nga agunggo na iya balay ka. Kag nilakay na ngay. Nakatugaw mga agsilsilpaw. Ay, puno, jay titiks na kanya, nga dasakit nilakay na. Kinasadot. Ita, mamati ako, tanakita ka mismo. Kunak ano ang aw nalaang jay intex na kanyak. Pudno, kasi mo dahil ta akanakam. Pag sirsirbyan na dyan sa daw, nga asawa na. Ang lalaki din na ya, ang malas na anak yung asawa, ito kasi ang klase di lalaki. Hey! Jak naglako ita ante, ta naglabaak. Nakitak nga raw anagado tilin abaam. Napunno da ita balay bayan nyo di tarwar. At dapay tijak na labaan ante. Iuper ko pa'y laang tanasakitan to'y bukot ko. Ay, kutaginan akamot Di mo parigatan day tabagay. Iso nga rod ngagtugtugawak ante. Ay, katinton bigat. Mapan ka man na naglakaw, iji palingkay. Kapilitan na ante, tamaperdi mo dagiti natengko no jak ida mapan ilako. Ay, ang nangay day tanalay nga asawam. Uray la tulungan nakakumamag. Kunakken ka, permiti sadot na ante. Ay na, noam mo na nga addaak dito'y balay. Pumanaw mo't ang mapandita kantina. Dinak ngamin kayat atulungan. Kano mapang ka mo aglakaw. Ay, nagrigat aringan ante. Uray agpaparaw ka amang ririing, saan lata amariing. Ay, anya lakit din ayaday tanga asawam. Nakaro ti sakit na akinasadot anti. Tirigat na. Sika ti kakaasay. Ay, anti. Adaan mo nga agas ti sakit nilakay ko akinasadot. Ay, anyagay ko mati agas na day taasakay. Natanyo, kakapsat. Gumatang kayon. Nalakalaang ti presyo na. Adakan? Wen, mare. Adda akon nga agipukpuk kaw manen itilako kanateng. 5 basak ngamin idikalman, yung awan kamat. Ay na, naglabaak itinagado, mare. Awan nagtamot nila kay mo at tumulong kan kang aglako. Kaano itay imayak ka nakaturog pa'y laang. Sa bagay, kung na mga sakit na iti bato. Gumatang ka mga rodan ay itilako, mare. Ay, wan mare, dahil ti man patatas ti gatangag, kan dahil ti repolyo. Sagmano a kilo, mare, tamangi kilo ak adagos. Awan pa'y kat buwan naman, oh. Nagimasan timangan bakit. Nakalako ka siguro iti adoan niya. Isualit yun baboy na ito ginatangaw. Ay saus. Ay na. Imbag man ta impatadtad noon. Tamangan laang ti aramidag. Among kadipilo, itay ka pa'y amang-mangan. Karugrugik pa'y laang mag. Inurasan ka. Agmay sa oras kan amang-mangan. Kit inibus mo pa yun, jay inapoy di ta rice cooker. Kaya mabisina gayam. Apay, di mo mapanunot nga iba't yan dagiti doang nga anak mo amangan nga agapoy di eskwelaan, Ay kit agluto kan to na. Ibusang matanday ta si daanda. Ay, uray agsidadan ton iti asukar kan kapay. Ay, unay kan. Pag si daam dagiti anak mo ababasit pa'y iti kapi kan asukar. Idin to ta sika, nataengan kan, ngem awan pa'y kinkinwam dito'y balay. No saan nga agtugtugaw, wano agsida iti naimas. Ay sus, tumal na ka man dita. Nagimas timangan. Nagdakkelan day tabuksit mo. Saan ka ngamin amawat-wat-wat ka? Nagadupay ti kanang. Sao kala sao. Ala, iawat mo man kiti dayay taba. Daytanay. Hala, iawat mo. Daytag tigtigargar. Daytataba.
Ay, salpag. Nabsugak apermi Jak samot makatakder iti busog kaw na. Ay, daytoy ketirigat na no naimas ti si Daeng. Ayabak man ni Dominga. Dominga! Bakit? Umay ka man ditaw. Bakit? Agin inawak. Apay ayang umanayab ka. Ay, bakit? Kwa, jak meten makatakder. Ay, rumwarak ko matamapanak ag sigarilyo ijerwar. Anya ko maitangay no saan ka makatakder. Ay kat guyutin na ka dito'y pagtugtugawak. Ay, unay kan. Problema agmat aminan pati pa nagtakder mo. Sige kit din. Guyutin na. Hay, sige. Igamak nga ro dayta imam. Sige, sige. Ala, guyutin ako. Ay, una yan. Nagdagsakan. Sige, guyutin na kit din. Guyudan ka mata talaga. Ala, di nakibatan bakit? Di nakibatan. Ay, saan ka ngamin agpadagsin mat? Ay guyudan na kit din. Ay, sos, may batan kan lakay. May batan kan. Ay, anay ko. Ay, nagsakitan to'y likod ko. Anay patugaw dito'y simento. Anay. Dayta ka ngamin. Nagdagsin kan tuma ngamin. Ay, kano inibatan nakmait. Kaputa saan ka akabailan aguyudan. Ay, kasano ako na makatakder bakit? Ay, problema mo dayta. Na, ne. Agure ka, sa dino nga iti papanam. Inak ituloy na ginaw. Ang karadap ka arumwar. Ay, di nakpanawan dito'y bagay. Oo, Ay, kanya laki di nga rin daytan akinadagsin mo. na, imanawan. Anya lakit din. Jak makaturog. Anya oras din. Nagpigsa mo nga min kita nag-urok na dahil apilok. Saan mo't akas din agurok iti? Apay nga itang. Takas lamot ng traktor ti panagurok na. Ay, reingat man. Ay, Pilaw! Pilaw, agring ka. Pilaw! Agbalikid ka man tani, nagpigsa ti urok mo. Tanagurok manan. Ay, yakmet nga rin maibalikid tanagdagsan. Kasanuak amaturo nga eh. Ay, nasken amasapa kaya mapanaglako inton bigat igit palingke. Ay, datang yun dita. Gumatang kayo matan Ay, makapaturog. Ay, Dominga. Nagsuy-suyab ka mga glaklakaw. Wananti. Ay, jak nakaturog iti rabi. Pinuyat na kanila kay Mau. Pinuyat na gapo iti kinapig sa ti urok na ante. Naglukmagmat gaminan. Nagdakalan ti tiyanda. Kas kalagtartarakan iti baboy. Ay na imbag jay tarakan ababoy at mailako anti. Nilakay ko ngay, dinakpay pulos matulungan. Awan serbi na apal-palok magan. Kasla pati ding ababoy nilakay mo. Wananti, pudno day takinunam. Fatining at talaga. Ay, gumata nga kitila kung anatang, tapno makalako kamutang. Sige man nga rod, ante, gumatang kan. Taimbag lang nga adda igatang ko iti kanin mi nga iyawid ko inton madamdama. Sudaytan ni Pilo nga asawa ni Dominga aka anakam bakit? Wan, isuday ta nakatugaw dita sangwanan ti kantina. Oo, na iti pa nagsigarilyonan. Nagpigsa nga rod ngagsigarilyo. Limok magmat man ay. Isuti ko na akin ni Dominga.
Akas lafatining ababoy day ta asawa na. Itawan ar-aramidin na. Kasano kumaasan alumukmag kasta. Agbisyo payakas ta. Ang lalaki din na klaseng asawa na ita. Kuna ni Dominga, numabisin nila kay na agaway numalpas amangan maturog ng malmalam. Fattening at talaga. Mingkanto man bagbagaan lakay, bareng sikat idenggan na. Mapangko bagbagaan tatan. Ang mga nusan kami itong nagkita pa. Imo mo, noon niya ti mapasama kabigatan na bakal. Angkay, may kantag sigarilyo ta. Ay, labayag ko ngayon sa ardeng tag-sigarilyo. Apay mo't ngay. Kadno nagmayat tag sigarilyo. Insardeng ko na, tamalaksid nga nangina. Mangipaay-pay dahi ta abisyo itado sakit. Aho. Kunadala ang dayta. Ay, jakpay kayat timatay. Isuwa insardeng ko, nabayagan ah. Ay kit padasam man na. Imbes kiti mapan mo tulungan ni bakit mo aglako itinatag. Adda ka lang dito anak katugaw. Aha. Kabailan naman ti agla kung agmaymay siya. Di ka lamas yan. Sika naglukmag ka. Iso, nagkutaw. Soho. Didak man bagbagaan iti kasta angkal. Nasakit tinakam ko kay numabagbagaan. Iso ah. Lakamom to da itang aramidam. Dominga, bagbagaan man di angkal mo ako namblan o asino amang bagbaga kanyak. Tapay, Binagbagaan na kiti. kaguram ti mabagbagaan. Kat pudnumot asadot ka. Awan karbengan na amang bagbaga kanyak. Amom, no anya ti bagbaga dagiti kaarubaken ka, pilo. Anya ko mamay. Ibagbagada akas kalakano fatining ababoy. Anya? Sus. Nagsakit mo ito, di pa nagsasauda. Talaga mo ngamin akas kalafatining. Nubaboy kalakuma. Ilakukan. No. Tapno pag numarakmet ti kinalukmag mo. Itaman pa'y asan nga agurok day ti fatining nga asawa. Mayat ti pan naturog na. Ang apaya kaslasaan mo't ngagkutkot eh. Ay gunggunag na. Ay, pilo! 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 Ha? Ay, di mangkanan to asawak. Ay nanabangungot sa nanaturog. Nagadunto mga mintikin nanay dinang rabi kami. Ay, Pilo! Mag-ring ka na! Ay, natayan nila kay ko. Ay, nabalo ako na din na oras. Pilo, mag-ring ka! Nagpalukmag kanto mga men. Iso, pasol mo, no natay ka na din na oras. Yoy! Anya na tayo sasawa mo, Dominga? Ha? Nabiyag ka pa eh? Ay, kuha ba kahit? Dandanya na tayo siya. Ha? Ay, nakitak ni San Pedro. Ay, imbag ah. Tapi nasublinak pa eh. Ay, ikaw bakit? Anya orasan. Ay, intan agla ko iti palengke. Agagagat akong bakit? Agdayat ak mo tayo. Nay, apay anapanunot mo tagbalbalay. Ay, binagbagaan na kami ni San Pedro. Naglukmagak kanuunay ko na. Ay na, imbaglakit din tabi nagbagaam nila kay ko San Pedro. Agyaman akan ka San Pedro. Susinyalaki din bakit? Ay na, maikadwa abiyag konday tao eh. Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan di Sarmen. Maturog ka lang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni Tirabi eh. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod.
Tilay kabkabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kas kalalalian. Kat, tatlong harod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan gani. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jak pa'y nalpas anangan. Darasan namin timangan Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan dekon kunaken ka. Tilan tumod lang amin, ikabkabil mo di tarupam kay. Anya nga iti aramido kong lakay. Limabaga mo itong nagpayso da iti Europa. Kun imbalan. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon ngay. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lamasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, anti. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, anti? Limabagay di rupa na. Limtag. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, anti? Di ka yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pamintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Psst. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Timintas ka, Oo, kitain nyo tayo di customer ko, Nagkinistiro pa na. Kitain nyo. Ay, ala. May ta. Lala. Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to ti kinatang na. O anya? Pimintas mat ka di nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Abay, pimangit. Limabaga ka no jerupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na.
nangag mo dyan baga ti doktor ba kay? Wanang ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo di tarupam. Ay sus, day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Oh, anya, usarampay day jay di tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan mat gamay. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, di palengke. Sus, mamatpati kan tumat gamay. Kat, iso ka nung ngamin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbod day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos dahi ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kay? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayom iti do alawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun anag iti tattao no makita dak. Nang nangruna nagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti ka aruba. Ne, pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. ay basit lang maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamay, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga inyospital mo ka no. Ay saan? Ijay lang ang klinik maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay kwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kag, apay ngay nga rod asikamot timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupa ni mami Apay jaro pa na. Person, kan saan una yun analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsungbatan idawon? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wen, mami. Ne, agi sur-sur-sur ka pa'y gayam kadagiti lakom apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalag ko. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar gita balayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag? Kasapulan na dahito lakok. Agas Adda pa'y lakom nga agas. Uy na, agas para itirupa, no adda allergy na. Ato yun. Ni, nagbasit mo tanday ta. Kaslamer tayo late man. Ay na, ure basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Nagngina mo tan. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan tirumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. Adala ang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day ti rupak.
Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di. Wen, kantap no may kat dayta nagkatala marikrik nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta. Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y dayto ay, ken agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagatayo. Kasano nga usarak ngay daytoy. Tangay addan garapon na. Tanumam laang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanumom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaan mo dayta may sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo dayta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo amas na pintas ka ng ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo dayta. Nalakadaytan. Awan latawar nan. Ay na, tawara pa ilaan. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Sige. Tangay, suki ka. Itad kon kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Napintasa kon dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidon ditoy salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie aklang, mat. Day talag cellphone ti aramidon Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapanakon. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amo nga aramidon ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ikas na imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga di cellphone ko dito'y lamisaan. Diana, anya ang klase a camera na ito'y? Papintasan nakman. Ala ni mami. Filter ti awag na dayta. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, ken pumudaw ti rupam dito'y mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. O, kitaam da ito'y profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo tan. Apay nga napasamak dayta. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wun man,
Paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment di ta picture na day ta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumari Clinda dita picture ko. Ay na, po na banbanluga ka nagarado, tila'y pagpabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako Kumari dita. Naman. Mabitlan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di apa naguyaw dayta? Uyawak manmat? Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. basaan man. Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako marem. Kunak man na saya at tatao day jay. Wan nga rod Ay! Saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga dayong am iso. Talaga? Saan ka nga agul-ulbod? O apay ko mga agulbodakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagus usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay! Sana day tatigayat ko asawan. Si kakit di man. Mala. Gumatang kakit din. Oh, dayto'y otilakok. Oh, 5,000 day ta. Ang amne, itad kong kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapos ko iti rupa. Tapno oraan niya pa iti ibagadakan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasa. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Di ta ka man lang. Makaturturog akong boyet. Gapay nalbas nga isolve dyan number 5, mami. Nagbayag kamutan amang solve. Nagrigat mat ngamin. I-divide mo laang mutday ta. Rabiin, mami. Magkaturturog ako. Sige, maturugtan. Inton bigat manen nga aramiden ta day ta assignment mo. Agpadenden ka man mo't Mario. Awanan ti pagturuga. Binukbukuda mo day kay kama. Di ka gituron Imbes ngamin asika ti mangisurukin ni Boyet iti assignment na, takunam analaing ka iti mat. Saan ka man na sumanao at makaturturog ako? Di mo pa'y masurwan ni Boyet. Agunor laang jay anak ko, siyak laang ti umuli ijay stage amang ibitin iti ribon na. Ta siyak ti ado ti rigat na kinkwa na. Makapaturog ti aguray dito iskwelaan. Ay na, no saan naklatang tangdanan di anak ko nga umay mangbantay di anak na dito iskwelaan. Diyak maanusan dag tugtugaw dito Mapuypuyatak ngamin kinibuyet no kwa nana. Kasanuma ngamin, nagado ti ipa-assignment di madamda. Ay, sika, ti agar aramid iti assignment na. Saan matkit di? Ngam adda aklat ta, ijay abay na, tapno masurwak iti rumbang aramidan na. Siguro, kayat mo nga agunor di anak mo anya. Ay na, day ta talaga ti arapaap ko para kinibuyat ko nana. Kayat kumat amapadasan ti umuli ijay stage amang ibitin iti honor na Apay paylaang nga agkarigatan ka ngay amang isuro ijay anak mo.
Kasano nilakay ko, nagsadot mo't amang isuro. Amom ni Maricar. Oh, day man. Aywan, isutiin ang jay classmate ni Buhit. Ni, nagadukat ti kulor ti buok nan aya. Kan, nagatidog dagiti kukuna. Adda ngamin ijay abroad nilakay na. Isumit lagayam nga arjud. Kan, amom ka de. Ti anya nana. Donar day takin ni Madam Da. Takayat na nga agunor jay anak na. Mami, kitam da ito papel ko, oh. Perfect you test me. Ay na, naglaingan to'y anak ko. Perfect nagpaiso. Siyak lang tinaka-perfect, Mami. Ay, Buyet, anya tinagan jay classmate mo, ajay mami na kat nagado ti kolor ti buok na. Ah, ni Brian dayjay, Mami. Manungay mo tinaala na. Sana makapaspasa dayjay iti test me, Mami. Sana pa yung amo ti agminus. Kasta ka di. Kan, amo, Mami. Kanayon nga umay di Mami na ijay room mi. Regregalwan na ni Madam mi iti chocolate. Donut. Kan kanayon da pa yung agmirmirian dayjay kantin. Kasta gaya ma. Ay, Mami, siyak to kumatag first honor. Ay, sapay ko ma anak ko. Sapay ko ma. Oh, Boyet. Gusto di pa nagbuyam iti TV. Saan ka di nga garamit kayo kini Mami iti assignment mo? Masadot ka no ni Mami. Anya ang masadot? Apay, sa dino ay atayan na ni Mami? At dayjay kusina. Ag cellphone. Apay ngay ang masadot? Saan nakakadinakayat? Asorwan? Bakit? In kasurwan ni Boyet iti assignment na. Siyak man mo iti sumublat nga agbuya iti news. Naawa na kun iti ganas amang isurukan ko na. Ne, Taapay. saan ka di akayat mo nga ag first honor ni Boyet? Ay nalakay, uray kasano kalaing day ta anak na. No nalaing nga agdonar jay mami ti classmate na. Awan latta. Sino ang classmate na? Ni Brian, jay ngay nanang nakit na arjud. Ni Mayet dayjay. Balay dayjay dakkel abalay iti masungad. Na, am pay gayam. Kasano ko maaasaan ko nga am mo, barkadak di asawa na anag-abroad. Nga magpare ka man. Apay aya ni Mayet. Anya ti aramidan na. Kaano donar. Mahilig nga agregalo kin ni Madam Dabuyet. Chocolate kano, kas kada donut ti kanayon na nga iregalo kin ni Madam Da. Adong ngamin ti kwartada. Agasam nga iti posisyon nila kay na iya abroad. Iso ang masaduta ko. Bayam nga agbuya ni Boyet iti TV, aginggat kay kayat na. Buyet! Darasam tanay, maladaw ka ni eskwelahan. Buyet! Lakay. Apay day tamanok. Atoy na iregalom kini Madam Daboyet. Anya! Sigurado ang magustuhan jay Madam Daboyet. Saan nga taan nakababain ang manok ti itad ko? Apay ko maanak ka babain. Galuta ko, dagiti saka na, ta iregalo mo. Ito, Mami. Ha? Apay day tamanok. Iregalo yukin ni Madam mo. Sigurado asikanto ti agbalin na first honor, Boyet. Ay, unay ka day ti ang manukan takyak-akyak. Hey! Ay, hey! Apay na manok! Kwa? Ew!
Nagrugit dagiti saka na. Irigalo kin ni Madam Dabuyet. Manat anabiyag? Ti regalom? At ano na ngay dayta? Ay, kat si daan daan. Damagan na pa'y lang. Nagartikit din ay. Ay, inak man la itudan kin ni Madam. Nakitam ka di jay manok, ijay likod ti rumdabuyet. Ah? Ah, ijay tinangikabilan ni Madam jay manok nga inregalok, nana? Ay, inregalom day jay. Wala na. Kaano nag-order ka no ni Mayet iti 5 alitsyon a manok. I-deliver da ka no inton madamdama. Anya? Regalo na ka no kin ni Madam. Anwan da ngay nga Roger regalok a native a manok. No addamot day 5 alitsyon a manok. Ay, ibulos dan sa kano. Anya? Nagkunay kiday na. Ni Mayet, iso ti inrekomenda na kin ni Madam. Oh, dagiti parents. Umayuramanan ti indonate ko aletsyon manok. Umay kayon. Tayo ka no ramanan. Ala, tumakder ka ditan Irlinda. Tamapantaraman ng jelityon. Umuna ka, nana. Sige, sumaruno ka na. Naglastog ka day ti amayetin, ay. Mami, intaraman ang jelitson. Ay, sige. Sige lang. Mangan kayo iti lechon manok. Next time, lechon mat ababoy ti idonar ko. Ado ti kwartam, amayay. Ay na, para iti pagimbagan tayo day tanana. Kat amom ka di, nagsarita kami kini Madam nga gidunarak iti electric fan. Ay, kat mayat tapno saan amapudutan dagiti anak tayaw. 5 nga electric fan ti donate ko, nana. Oh, nangag mo, Erlinda. Ay, nasaya at man, mayeta, agdonar ka. Saan la aday ti donate ko? Agparamidak pa iti comfort room. Take note. Siyak ti agpaaramid. Donation ko dito pag-eskwelaan da. First honor at talagang ti anak na. Awan duado. First honor. Mami, suruan nagkaditang agbasa? Ay saan? Inka makiayayam ijerwar. Sige, Mami, inak nga rudan. Ay, Talaga ka di asim madut ka na sorwan ni Boyet. addan first honor da. Jay anak ni Mayet. Nagado ti idunar na. Nakadkadlaw matlauna yan tar aramidan na. Ay katbay Malaksid kadagiti idundunar na. Regregaluan na pa'y ni Madam. Surwam latta ni Boyet. Masaduta kong si kanno kayat mo. Rogrog yandan ngar aramidan jay comfort room di taunag ti classroom. Wan nga rod nana, nakitak dagiti agtrab-trabaho. Nagibunag dapayan di ta iti darat kan semento. Talaga nga do ti kwarta ni Mayet, anya. Kano linawas na asabali ti kulor jay kukuna. Bagbagada, asigurado kanaw na first honor jay anak na. Sigurado day ta anana. Favorite kanu ka ni Madam jay anak ni Mayet. Kasta talaga. Ay, malagip ko man jay inregalom amanok kin ni Madam. Saan mo ka di nakita, nana? Pinalubusan sa mo ni Mayet. Ay, diyak kayatan tagregalo. Bay amon, uray awan unor ni Boyet ko. Uray di apok. Tinapatag, makapasa. An-anwam ti sobra di 75 ngay.
Saan mo mata maigatang? Bakit? Kita dito inalak nga orchids, oh. Oh, kita. Ni, nangalaam ka dagita. Ay na, nagpipintas ba't ti sabong na? Ijay kabakiran. Iso na gito iti orchids ti kabakiran. Ay, husto lakay. Tapno adda imulak dito arubayan. Ay na, apalan man day tuyen dagiti ka aruba. Imulam? Irigalom laangen kini Madam Daboyet. Ay, wanan niya. Sigurado ang magustuhan da ito yung Madam Daboyet. At first honoran ni Boyet tabakan. Naggapo ka mo, di tao nagti classroom. Wala na, adda in regalo kin ni ma'am. Ah, rinigalwam manan. Wala, wild orchids ko naman, nagpipintas ti sabong na. Kaano mahilig ni ma'am iti mas masitas nga agsabong. Isungarod a rinigalwa. Oh, kitaw ni Mayet, simrag mo't ijay classroom. Anya nga tati aramiden na di tayo. Ay, amumatan mapanmanin mangtad iti regalo na kin ni ma'am. Di lang maumuman, regalo a regalo, dunar a dunar. Wala kay, inted kundi orchids kin ni madam. Kahit, anya nga iti reaksyon ni Madam. Ay na, kasta unay nga isom na Italaan ka no makakita iti kasjay kapintas ng orchids. Ay kit na saya at matangarod no kasta. Nakapuntos tan lakay. Sigurado mat siguro ti panag first honor ni Boyet. Umay kayo dito'y parents, ta umayo kitaan da ito'y regalo kini ma'am, anag ngina ang masetas. Ay, kitahan mi man man. Sagmo manungay kita masita. 10,000 pesos da ito'y. Ay na, nagninamatan. Oops! Saan nyo nga aprusan Taamang ano nagrugit na kita imayo. Kitaan nyo lang. Anyamot a klase amasetas daytan. Nagngina lang arudan. Saan pa'y amabalin ama aprusan? Anya ti ko nang bakit? Ni Mayet nangirigalo kit din kin ni ma'am iti sagte 10,000 amasetas. Ne. Adda ka di mo't kasta kangina na amasetas. In-order na pa'y kano day ijay online. Ay, talaga saan na kaya't ti paatiw. Saan nga rod? Maruruda kun. Ado nga mingkat ti kwartana. Mala, sana bali. Ti aramiden ta. Pag tinulungan ta asurwan ni Boyet, tapno makapasa. Uray awanen ti honor na. Anya pa yan nga Kasta talaga aguray taayabak ni Boyet. Lakay. Mami! Mami! Oh, apay anak ko. Siya ti first honor. Anya? Ay na. Naglaing ka no kasta anak ko. Very good anak ko. Mayet, first honor to'y anak ko. Ni Brian mo nga Anya ti honor na. Awan! Jakto kayaton ti agidunar. Uri agregalo, jakton kayat apulos. Ay, agawitan Boyet. Ta ipakaamutakin ni Daddy Masika ti first honor. Sigurado, ipartial na kay ti manok anak ko. Này, cái quá trình anh để cho anh đạt biến thái dị dạng hentai như này. Là kể về quá trình thành lập công ty.
nào bạn kể đó? Từ cái khúc anh Bảo đi vô công ty á, Đúng thì rồi. đã thay đổi thế nào? Đúng rồi. Chỗ làm. Đúng rồi. Là Anh lính sinh thì chết mẹ tôi rồi. Ngoài cái chỗ làm ra thì Anh có biết tại sao mà khúc sau em quay để trống này không? Giải thích tắt rau tí em sẽ cho anh tách vô làm hình. ra hả? Đúng rồi, cái hình cờ bạc á. Sao không để phong xanh nào? Phòng trắng thì vẫn tách được mà. Được không? Được Không mà. á. Được, nhưng tách là tách luôn lòng trắng của anh Đạt. Ai cũng tách hết thì xe đã chưa về chưa tách lùm trắng được. Quay cái gì mà ngồi cười không vậy ba? Cứ nói chuyện bình thường thôi. Đúng rồi. Đó là mình đang quay rồi đó. Cái gì ma lý sinh nhìn mặn hẳn thấy buồn cười. Nó đâu có làm chuyện ma nữa anh. Làm Còn clip. làm chuyện ma Anh mà. cứ gửi cho em cái clip Mới gửi đây đúng không? clip nó hay mà edit đỉnh vậy. Như vậy. Đạt đúng như vậy. Trời ơi, anh gửi vô hàng với lại gửi cho sai rồi chưa làm được. Vậy giờ vậy kiếm con chó là được. Lấy gì ta lấy gì Anh quay đi kìa kìa. Anh quay con chó vậy đi. Nó không đi cho kìa. ủa hồi chưa nói là chỗ anh có 3 con. Chọn mình chưa đi ăn tí vô chưa vậy đi ăn. Anh Đạt tí nói vô là vậy. ở bạn này có 3 chó. Tí- Ba, từ ở đàn đó là bàn đó có ai? Đó anh Hảo Bạn nó có với sang Có sang. Là sao? Là có anh Đạt không? không anh cái con được anh làm chuyện Để đó. hồng dưới. Anh nói là anh là chủ đàn chó rồi. Có À. ai có chó không biết nói Anh gì là chủ đâu. chạy chó mà chủ chạy Thấy chó chưa? nuôi 2 con chó. Anh chưa có 3 con chó mà có con Sang với anh với anh Thảo ngồi đó thì chắc chắn là Vậy thôi Lật quá Đạt. chắc chắn là mà em để cái tầm nhìn gì cao quá, cái tầm nhìn thấp thấp thôi, cao quá Bảo nhìn không tới ngước cổ lên hơi mỏi. Tầm nhìn kìa. Tưởng này khó bảo anh. Tưởng khó bảo. Bảo được Kể tiếp. Bảo được chứ em Bảo rồi giờ em mời được vô nữa là Bảo được. Thì nãy mời chị Nhi nữa nhưng chị Nhi kêu ngại. Bảo Nhi là mệt nữa. biển nhau. Gì nữa vậy? Lái gì nữa vậy không? Biển nhau Gắn 5 phút nha rồi solo bơi không? Solo ra ven à. Solo hả? Đúng rồi. Xong rồi Chọn tướng đi anh ơi. Solo nó căng dữ lắm. Gãy rồi lắm. Tức là lát á, ý là này là đang 2 người nè, lát solo và ai thua thì ở lại, còn ai thắng thì đừng ra ngoài. 2 người. đấu kiếm nha. Kiếm mà. Được không? Kiếm công không em? Kiếm thẳng em? Tùy anh em thôi. Anh kiếm Nhật nha. Mà lúc đó phải quay cận cảnh với kiếm nha. Kiếm Nhật thì Bích Gia Quay Xua. cái kiếm à? Được không? Kìa Đạt Gia Sát Xua chưa? anh kìa. Bảo nó cày kiếm mà chốc em mà. Anh lấy con xin dao anh không? Xin dao cầm đầu rồi má. Xin dao cầm thương không đó. Xin dao cầm thương. Thì đúng rồi. Đâm vào đâu nha, dài hơn của Đạt đấy Không nha. có đạn là chắc rồi. Thôi không mũi chỉ à. 3 cái là hất lên đó nha. 3 cái hất lên. Chót nha. liền. Ê mình nói chuyện gì ở ngoài có nghe không ta? Nghe rõ luôn, nghe có một luôn. Nhất cái âm. Sao ấy? Xíu em ra ngoài đó em tắt tiếng. Nghe. Dù anh nghe nói bậy bạ không chết luôn. Không tí đúng đăng clip thì lên luôn thì xong mỗi đầu Có đâu, ai để làm quy gì si luôn. coi gì luôn đấy nào Ai sai làm phạm gì? Đang Không. kêu bút à? Anh kỳ cục quá. Em clip xin cái miệng anh nói chống phá nhà nước. cho đại cầu đầu Mặt thành minh. Ok không? Bữa clip sinh clip thằng đó để cho clip. bữa dám quay clip hàng Kia clip sinh mà em ngồi em quay em không rồi em có nói gì luôn á. Em biết xin thôi cái vị em biết em. Có nhé không em? Có. Lát anh cho em coi lại có Em nhé biết không? ok. mai mốt em quay clip xin thì phải đưa cho nó 2 cục xương gum. Không không yêu. Vậy 3 cột. Ý là Không. Bộ. Em có nhéo dép gõ gạc. À, Một Cái hũ vô. không? Một hũ. để lát cho coi để anh gửi anh lên lớp nha. Đấy, nó quay clip có đâu, không không sợ gì. Cái gì vậy? nó quay clip một hồi mà không bao giờ thấy nó mở cái mic lên. Không có nhúc nhích cái miệng nữa. Nó lòi nè. Ủa Đạt ơi. Cái tần suất bạn đạt liếm là nhiều nha. không anh Đạt. Còn mấy hàng là tầm khoảng là rất là lâu luôn á, một cái. Ý là anh Đạt là nhân tốc độ lên. Nhân tốc độ lên là Anh tu nhanh thôi. 2.5 rồi đó nha. Chứ còn mấy hàng là nó liếm mà chứ ngồi đợi lâu lâu mới thấy nó liếm một cái. Em nói vậy nếu tôi nhanh lên 5 chấm thì cứ li lịa vậy.
bên công ty bên phòng cũ thì công ty cũ thì lấy cái quay cho nó đưa cho cái sụn này để làm việc ở sân luôn. Có mà để tí em nhắn cho mê như ngoài team luôn nhé, để cho mọi người xài luôn nhé. Kiếm một cái ổ Nát Chết mẹ còn nát nát vô vô công ty thấy ỉa luôn. đâu có nát tem mày mà rồi anh nát mình còn vô được mà đúng không? Sao bữa hí dọn hết qua mà. Con sợ mấy gì liệu nặng Em thấy sợ mấy bản quyền nghĩa nữa. là có gì em sẽ copy cái clip này nè, em quăng vô mấy cái phòng khác luôn. Phải nhái em mà. Để Em có bắt đầu vô. Thì hỏi người ta xin chung kỳ cục mất đăng hẳn vô cái đăng hẳn cái chỗ nhắn bản lương á. nè, ý là anh Đạt là sợ người ta vô tìm coi clip của mình, Đúng rồi. mà tìm không thấy Bây mình giờ phải đem cái ra ngoài ngoài lại cái luôn, bây giờ úp đất cho mọi người luôn, khỏi tiền. Được em chạy đánh cáo luôn em. Em định thuê mấy con nữ bên nên được mà em hỏi nó giá bao nhiêu một cốc nước nó 1 triệu. Em tính bao đêm đi. Nói thẳng. Chưa giờ có clip nha, biến thái dị dạng hay tay thôi cắt khúc này Ý là bao mình làm việc xuyên đêm hay sao? Nghĩ là em phải nói thẳng là bây giờ biến thái dị dạng. Suy nghĩ gì đâu, không em thể phải nói cho người ta biết là em cần cái gì chứ Không em có đi với không em mới nói trước mà em lấy cái mặt nó em lấy cái mặt clip xin nó xong rồi em sẽ lừa mấy ông cụ bà cụ mà mua bất động sản. Đúng rồi sao nữa em cũng nói gì anh này ông người ta vậy. Như là meta bây giờ là lừa người già để Kỹ dưỡng xong rồi kiểu bạn đi đúng rồi em sẽ dùng làm cái gì? đúng rồi lúc em sẽ bật cái facecam của con Huyền lên xong rồi cứ để nó thôi đúng không? Công an thấy không? Công an bắt em đâu. Mẹ làm sao hỏi vô cầu đầu hơn 18 trước. không biết là trên cái clip Làm bằng chứng trước tòa luôn, ở đây có bằng chứng luôn. Ở đây tự quay lại bằng chứng của chính mình luôn. Quay lại clip như mấy năm nhỏ bên Nhật Mấy con nhỏ đó cũng bên nói chung ở vùng miền Trung của em á 36 78. quay chim lên rồi quay phim up lên Facebook thách thức. Cái bạn anh Đạt chống phá nhà nước là hơi bị đẹp luôn. Trời, hồi đó anh chống rồi không? Nó chống mà. mẹ anh Đạt Hả? cái áo con này là có mình scale màu lại. Ok Giờ chỉnh đúng cái áo màu anh Đạt luôn. Đúng chỗ Em không cần chỉnh để em thích thì ngày mai anh mặc cái áo giống y chang giống vậy lên. nhớ nha Áo sọc đàng hoàng. Chu bê tốt này quay. Chỉ cần em đổi màu áo thôi. Ok chưa? Có sọc dọc thôi Ok. nha. Ở đây chuẩn bị sẵn hết rồi, cho tương lai. từ đâu bữa giờ là anh em mình vô chắc cũng gần đủ rồi, thiếu mỗi anh ổng thôi, ổng với lại anh Khánh thôi. Không nào. Bọn anh không có vô đâu. Thì hai ổng ngồi nói chuyện nhau là đẹp luôn. Có đi, có. Để ông hai ổng sạc ông Khánh một chàng chàng đẹp luôn. Em khó mời bọn anh vô đó em. Khó Em đi. mời Khánh thì còn được, cái bọn anh hơi khó. Khánh toàn đi ngang không la liếm không có chịu vô đâu. Là Mày đi nghĩ sao nói chuyện với Khánh này ngoạn. Vô thôi nét tên. Một phây là một kênh rồi. Mít đi mít lại. Sao? random xào như là xào dưa. Cái này là MC mà MC cây mà. Cái là một lớp là em cắt hai anh ra nè để bên kia mình chia ra là xong. Lọc xào dưa đó kia đó. Em em còn làm hậu trường thôi, đấy là hậu trường đó. Hậu trường. Còn mọi người muốn làm sao đó là Ok thì cứ quăng lên đó mà ai sử dụng được gì sử dụng thôi. ý là tùy em sử dụng. Cái folder mà mặt anh Đạt, cái mặt anh ấy em sẽ để nhốt trong folder riêng. Cái mặt này không, cái mặt này chắc chắn cái mặt chống phá nhà nước. Em sẽ cắt cái khúc này ra cho em để hình avatar Facebook rồi em lên em chửi nhà nước. Em có một kênh, em có một kênh làm game. Một cái kênh đó em sẽ lấy hai người ra cắt cái nền game ra xong để được Game nào mắc mẻ xíu nha. game cờ Là bạc. cái kiểu rồi. Cờ Bạc bạc. giá Bơi lội rồi kia chứ mấy em suy nghĩ gì Không, không? em Em suy nghĩ gì có cái game mát mẻ là kiểu băng hà. Rồi, kéo lại. Mát. Game bơi lội rồi kia. Ok. Rồi rồi.